Lefatshe leno le gatetse pele mo go nonotsheng mohama wa botsogo ka leitama go godisa madirelo a Botswana Vaccine Institute. Dipula tse di tsweletseng ka go gosomana di amile banni ba kgaolo ya gantsi. Ha maiteko a lekgotla le le tsamaisang mabelo mono a go tshegetsa World Athletics Relays a bolelwa a tsweletse sentle. Motho wetso dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo ga borone nna ke kgomotsego o tukile mme sentle moeng ke na ranolang ka puo ya diata. Ke bidio Original Richardson a re semolle tautona advocate Dumaboko a re kgaolo ya Afrika e tshwanelwa ke go lomaganya mehama ya yone botoka go e godisa le go tokafatsa dikgwebo tse di leng teng. A re lefatshe la Botswana lone le gatetse pele go tokafatsa lekalana la Botswana Vaccine Institute go tlhabolola melemo e le dirang gore e tle e thuse kgaolo yotlhe ya Afrika. Tautona o sedimositse botlhokwa jwa se kwa dipuisanong tsa phuthego ya Africa Business Forum mo bothokong jwa phuthego ya AU kwa Addis Ababa, Ethiopia. Maraka wa African Continental Free Trade Area AFCFTA o akaretsang lefatshe la Botswana la mangwe mo kgaolong a le 53 o na le batho ba heta 1.3 billion ka tshoboko. Ke ka moo lefatshe la Botswana le eletsang go totomatsa madirelo le mehama e ka dirang sente mo marakeng o go akaretswa mohama wa go itirela melemo. We need to be able to identify and strengthen these channels of collaboration amongst African countries so that we are able then to have our product available on the African continent because it will be quicker, it will be easier. We also have another very lively, robust entity which is called the Botswana Vaccine Institute, which has produced quality vaccines, especially in relation to foot and mouth disease. We've made these available to some of our neighbors in the region, Mozambique, Zimbabwe, and we want to make these available and produce them now at scale and avail them to the rest of the African continent. Go atolosa thekiso ya nama mo kgaolong ke ngwe tse lefatsheng le letsang go se dira ka ebile le ya boleng jo bo kwa godimo mme thekiso ya yone e sa lekane bokete jo bo eletsegang. Our beef, which is of the highest quality and standard, I doubt was ever available to any of the African countries. It was produced almost exclusively for the European market. And even there, you would never in any restaurant or facility find, as you will in relation to Japanese beef or Australian beef, that this is from Botswana. And we now have the African Continental Free Trade Area, with which we hope first to improve quite drastically our production. The Botswana Meat Commission, which has been the flagship entity that handles our beef, is almost comatose as we speak, and it has to be revived. And I'm raising this issue so that those who have the skills and the requisite resources might identify an opportunity in this area. Bokopano jo bone jwa wela ka go baya tumalano ya United Nations Economic Commission for Africa le AFCFTA e ka yone nologatsang ditsamaiso tsa go dira papadi gareng ga mahatshe mo kgaolong. Re santse re le kwa Ethiopia nngwe ya dikhamphani tse di ithomileng ko pele mo go tsa peeletso mo kgaolong ya Africa ya Africa 50 e mo letsholong la go bata diphata tsa go beeletsa mo Botswana le mahatshe a mangwe a Africa. Bagolwane ba khamphani eo ba eteletswe pele ke mookamedi wa yone Alain Ebopisa ba ne ba kopana le tautona advocate Dumaboko yo a neng a ba thomamisetsa gore lefatshe la Botswana le thoka babeeletsi bobe. Khamphani eo ya Africa 50 e thamilweng ke banka ya
ya Dithabololo ya Africa kana African Development Bank ka tshwaragano le mebuso ya mahatshe a Africa e tsweletse ka go araba lethoko la madi a dithabololo ka go itshwaraganya le mohama o ikemetseng go ta ka dithuso. Ka maikaelelo a go tlhabolola mohama wa botsogo Tautona Boko o ne a kopana le ba Susan Thompson Buffett tota ke rialo ko bothokong jwa phuthego ya mafatshe a Afrika e sa tswang go wela. Lekoko leo le ne le eteletswe pele ke Professor Sinead Feseha mookamedi wa Global Program ka fa tlase ga lekgotla leo. Puisano ya ga Tautona e tla ka nako e mafatshe a Afrika le baneng ke kgwetlho jaaka puso ya Amerika e kgaotse dithuso. Lekgotla le ntshetsa mehama ya botsogo madi mme le setse le ntsheditse Africa CDC madi a kana ka $11.5 million ka ngwaga wa 2021. Motho ha re boela mono gae makalana a rekang dithoto tsa puso go kgaolong ya Spedu a kgaletswe go ikgatholosa selo se se beilweng sa gore ke gore sa 30% ya dithoto tse ba di rekang di tswe mo kgaolong eo. Seemo se go bolelwa se go magometsa go phuthama ga dikgwebo ko mo go pateleditseng bothe ba ba amegang go thulanya dithogo go beta tsela go ya pele. Mamusisiska ka pego. Kgaolo ya Spedu e akaretsa toropo ya Lebabophikwe e tlhophile go nna lengwe la mafelo a hapegileng a go tsosolosa itsholelo a lefatshe segolobogolo mo mohameng wa madirelo. Go atlega mo maitamong a go ne ga dirwa molawana wa go abela dikgwebo tsa kgaolo ya Spedu 30% wa ditiro tsa puso. Le fa go ntse jalo go supagetse fa makalana a puso a sa sale molawana o morago. Se se tlogetse bontsi jwa madirelo a sokola mme a palelwa ke go phadisana le gone go gola. What it simply says ke gore re se ka ra tsa madi a government a ile gore mo nakong ya gompieno ra thela ebe ra exporta ka re ra exporta ka mabaka gore tabo re tsa madi a go reka dithoto tse dingwe di tswa konte tse re kgona go di dira mo Botswana mme rona re di dira ebile le gore re direla le batho ba bangwe ditiro ba ile gore ke Botswana especially mo kgaolo e tshwana le ya Phikwe ya no ha re tswella re tsa dithoto tse re kgona go di dira mo Phikwe re di tsaya go mahatseng a mangwe ke go mo ile gore go re busetsa go morago re le Botswana. So far, SEDA has invested more than 160. Mo nakong eno SEDA e adimile bagwebi ba kgaolo ya Spedu madi a fetang 160 million pula. Mme kana re dirile se tsholofelo le gore madi ao a tla bowe mme a dimiwe ba bangwe. Seo ga se diragale ka gore dikgwebo tseo di a sokola go bona mmaraka. Others that they all out there because of this lack of market. Go tlhalosa seemo se ba itsanape ba tlhalosa fa go gotlhagotlhana ka melao go baka gore makalana a ditiro tsa puso a tlhoke go itse gore ke efe melao e tshwanetseng ya salwa morago. Those instruments they are at different levels. Go na tse no di le statutory instruments and at go na tse no di directives. So the main thing like when the policy is there, let's implement it. And then how can the challenge? Let's address those challenges. And how the issue implementation, then everybody has to look at it. And therefore, what do we need to put in place to make it work? We need to harmonize our policies, clear guidance. I've already spoken. There is no economic messiah coming to save us. We need to take this and do it ourselves. Ere maiteko a supagala a go rarabolla kgantse nako ke mmaba mo madirelong a mono ka a setse a babaletswe bana le sabe ba dumetse go diragatsa maitlamo a beilweng pele kgwedi eno e ya fifing. Mamusisiska BTV News Lebabophikwe. Bane ba tropo ya Gaborone le metse mabapi ba ngongorogela boleng jwa metsi a tswa mo dipompong ba ka ya fa a sa babalasega go nwa ke batho mme ebile a ba tsenya letshololo. Ba buile seo mo puisanong le mmegadikgang wa BTV News bo abetsweng Phudubusi a neng a tsene mo malapeng le mo kgatheng go utlwa gore le gontsi ka seemo se. Bosheng go ne ga nna le setshwantsho mo maranyaneng a internet se se neng se supa fa metsi a Gaborone a sa babalesega go nowa ka ntlha ya mmala o sa tlwaelesegang le matlhasedi mangwe mo go one. Bontsi jwa batho ba ba neng ba akgela ba ne ba supa fa ba emisitse go nwa metsi a tswang mo dipompong ka ba tsenya mmala mme jaanong ba patelesega go reka metsi kwa marekisetsong. So se ke itemogetseng ka sone ka metsi a Gaborone ke gore
e ka re ga na mmalo o re witseng e ka re a rusi e ra mo e leng gore ga o sena nna wa nwa o tsenwa ke mala a tswale nako tse dingwe ithela le tswale le rolenyana nako tse dingwe a tswa siamela a lebegela sentela ka normally ma le batho la ntse tsamaya ba buela gore metsi le one ga tswa gore a se nwela mo starteng a ntse tsamaya ba go bolela a metsi a school. At the moment, we have no option. We are just buying from Shoppers. Is it Spa? We are buying from there, so that at least we don't put our health on something else. As far as I'm concerned, mitsa what it is mitsa monate. Ke mwa mitsa monate. A pepa molehatseng lo teka bopa. O go gona ona mitsi onzo o shawara. Bagwebi ba ba tlhatswang metsi ba re ba itemogela dipalo tse di kwa godimo tsa batho ba ba rekang metsi go ya go nwa kwa malapeng. Re change the filter 3 times in a month, but we're doing it 4 times in a month because of high rate of dirtiness in the water. And lately we've been having more individuals coming to refill water than more corporate services. Mokamedi wa koporasi ya Water Utilities Rega Selemo Sanai o supile fa koporasi e tla simolla ditlhotlhomiso tebang le seemo se. Me a no raka gore ke a itse re ta dira dithutumiso sengwe se no ra itse gore sa dira gara se go ya ntata mo malapeng ka gore ha mo go ite go nle thelwa metsi batho ba na le go kgona go tsenya metsi mo ditanki a ke ra itse gore le go dikweleng ha go ya go ite go nle di cases le gore go ite batho ba tseno ke malaka ntata ya gore ba nwa metsi a le gore ba tsentse bone mo ditanki ya kana hantse ya ga se re khona go ha assurance ya gore a tsamelana le boleng jono gore ra ka bonete hatsa bo tswa ko treatment planting re ta dira dithutumiso re bona gore mathata ya re ke mathata a name go le kae. Rasenai a re ba bereka ka tshwaragano le ba lephata la botsogo go netehatsa fa metsi a goroga kwa bathong a le phepa mme fa Batswana ba ngoregela boleng jwa metsi ba ikgolaganye le maphata o mabedi go itela. Wa Betswi Polbusi, BTV News, Gaborone. Motho re leboga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana dipula tse di go somaneng ka masheta kwa gantsi ka mahelo a beke ka bokete jo bo hetang 100 mm a togetse batho ba le 88 mo gantsi ba sena bonno ba heta 280 kwa dikar ba le mo le go eleleng mothusa molaodi wa gantsi Dr. Boitumelo Molefane a re batho ba ka tshwara 110 ba setse ba hudusitswe kwa malapeng a bone mme pile ba bonetse boroko jwa nakwana. Angela Enosa o latedisa kgang eo. Dipula tse neng di letetswe ke bontsi di ne tsa simolola go tshologa mo gantsi le mo mahelong a mangwe a mabapi beke e hitileng mme tsa seka tsa kgaotsa seemo se ne sa helela sebaka merwalela mo mahelong ka bontsi mehela ba ba thusang ba ba amegileng ba re ba malala laotswe. Re le ka go phampa metsi in the areas tse eleng gore di na le metsi di jarata jaaka le di office tsa puso le tsa dikgwebo di amegile jalo re na le dikoloi resources tse eleng gore ke tsone tse re tabogileng ka tsone go le ka go hudusa batho ke bo ke amogele gape go lebogela the business community ya mo gantsi le bone ba mo grounding ka di machine tsa bone go le ka gore re bulele metsi re gelele metsi ha go tlhokagalang teng seemo se tota ga se sentseng sentle jaaka re itemogela le gone gore di letshololo re ne re le itemogetse mo le bakeng le le hitileng jaanong kana ka go ntsana metsi a kopane le leswe batsadi a re tlhokomeleng bana re ba tswalle mo mantlong go le ka gone go hema disaster engwe mo godimo ga engwe loapi le tshwanetse le supa pula ntsi mme ba malapa a amegileng ba eletsa gore ba bone thuso pele go sumana gape e ba senetsa dijo le dithoto go tala gompena go ipoeledisa gape metsi a tega ka nako a teng nna le mantsi tota batala le batho ka bontsi ba kgakgametse ke la ntha pula ena mo gantsi pula e ta gape go se ba re ha seemo se nna mose ta ba re la rothera ra kopana maroka a holo ka kwa gore tsela tsa rona ha di a nna sente go se metsi a ta le tsela bo gape a kgona mo dijarata ba kgola mo dijarate ke yone nako a gore go lebeletse gore metsi a ema ga kae mo ditsela tse di go maswa kae go bo go bankang gone mo ditsela tsa tetselo ka gore nako e ntsi o lebela mo go tseng tsela tsa te di go supetsa gore ha di a iriwa sente
go tlhalosiwa ga sebe sa phiri e le ditsela tse di sa agegang ebile di sena kgopo ya metsi a leswe. Re na stormwater drainage mo gantsi township toropo ya rona e mo go bitsa re pane ga re na le haile noka le haile ha metsi a hetang teng mo gongwe hela gantsi metsi a ka hatsa le hatsa a go godimo the water table ya gantsi is high. Re ire mo teng di design the master plan design e tebetsentse dikgota tsa rona tsotlhe including the current ongoing infrastructure projects tsa block 1 to 6 le 7 tse di re itse gore di tsweletse mo kgaolong ya rona ya gantsi. Ra ka re ikopetse mo dithabolong tsa NDP 12 re bone e bona lesedi re e nangwa di project di tata mo kgaolong ya rona ya gantsi ka re ke ngwa tse di leng priority in the district. Ba itsana peko councileng ba re ba beile mo lenanong le ba le kopetseng madi la kgopo ya metsi a leswe go emisa metsi a ema mo malwapeng. Mehela maru a tsweletse ka go kgobokana mme banni ba tlala ke tsaetsego a gore a se ro gongwe ba tlile go lala ba eme ka dinao jaaka mo malatsing a neng a heta. Angela Nosa, Botswana Television, gantsi. Moparlamento wa kgaolo ya Takatokwani re Jacob Kelebeng a re puso e ikaeletse go ema mahama wa temothuo nokeng ka go batlela balemi mebaraka e ba ka rekisang thobo kwa go yone. O ile se kwa phuthegong ya kgotla kwa Motokwe Bosheng a rutlweletse class. Kgaolo a kgalagadi ke ngwe dikgaolo tse di tsang temothuo ka thoafalo mo lefatsheng leno le fa go ntse jalo balemi ba rui ba lela sa khuranyo ya meno ka ba supa fa morago ga temo ba tshabela ke go bona dipoelo tse di kwa tlase ka go le gantsi thobo e ba e bone sa bone mebaraka e thabolang ka jalo balemi ba rui ba motswa Motokwe ba kopile puso go potakela seemo se. Ke lemogile gore balemi ka kwano ba le mahela ka bana dipoelo ga gona kwa di sante mo teng le bona ba ba e rekang go twe ke ba bam ha mo neela a tsa kgetsi ka 150 pula kana ka 200 ha pot kuru o etsa ka go pota ka a re 500 a batho ba reki bone bao ba ba rekang ditswa tshimong tsa rona ba tle kwano re na le metaka se re tla ba storo me mo gormente yo mošwa ba gaetsho re tsere tshwetso gore ra go le direla mo go tweng go le batela market gore ha le sena go lema ba gaetsho ra go ira mo go bidiwang go te commodity trading platform tse leng gore go taba gona le di price tse di tshwanetseng tse di fair kwa leng gore ha le hetsa go dira temo ya lona gona le kwa le ka isang teng gore le khone go rekisa le boelwe ke temo ya lona. Go salefo balemi ba rui ba ne ba bua gape ka diji tse di thasetse masimo a bone. He thaswe ke sebokwana ke sa re thasetswe ke sebokwana ga ke re molemisi ga a bereke wa leka ka gore re tere montshe dilotse ke ne ke se tshotse ke re ke go se mokaetsa mme ka o teng mo phuthegong go tla nna mothofu re balemisi ba hona mo phuthegong ya ga mo parlamente le atumele molemisi a le gapollo le reke melemo mang be le ta go spray ke batla go le rutetsa gore le ipope a le ipopele dithopa go a bereka ke re molemo wa o rekile a ile ro a le mogolo go tona go ra gore wa spray o bo sala mme go ngwane le dumana le ka spray ka thota a ke re di bukutse le di grasshopper a ke di spray le gore di siela go ne bareka ra tsene bara di tamo go nna ya no go bereka botoka jang a ile gore mo thute be re spray ya roti. Mo go tse dingwe ba ne ba kopa dithabololo di tshwana go aga sekolo se segolwane ditsela le go thusiwa ka boitshoko le botswapelo kwa maphateng a puso segolo jang le phatala ka boditsha. Lizzy Class, BTV News, Motokwe. Mothoetso a re thodimeletsa mahatshe a sele ka kwa DRC bathabani ba ba emngwennokeng ke Rwanda ba Democratic Republic of Congo ba sologeditse go busetsa pabalesego kwa Bukavu toropo ya bobedi e kgolo kwa bathaba jwa lehatshe leo e walang ka tlase ga taolo ya M23 ha esale go bokhutong ja kgwedi e hitileng baagi ba bonwe ba tsamaya mo mebileng letsatsi morago ga ditsuludi tsa M23 ba ne ba gapa toropo eo morago ga sesole sa Congo ba ikgogela morago diketekete tsa batho di tshabetse kwa lehatsheng le gauhi la Burundi a bangwe ba banni ba baneng ba sala ba ne ba amogela M23 jaaka dithopa tsa bathabani di ne di tsena mo Bukavu ka Sontaga mo mosong.
motho e tshwere diwetsa ka tselentseng jalo jaanong re tsatsa metshameko le tumong patane a eme sente. Motho ma dubeng ka mogela ka dikgang tsa metshameko mme re di simolola fela ka tsa kwa Botswana Athletics Association kwa mothusa moeteledi pele wa lekgotla leo la Botswana Athletics Association wa bona Thetso a re ba tsweletse sentle ka dipaakanyo tsa go amogela bakanoki mo ikopelong ya bone ya go tshegetsa dikgaisanyo tsa World Athletics Relay tsa ngwaga o tlang. Lekoko go tswa kwa lekgotleng la World Athletics le solofetse go goroga mo bekeng e tlang go tla go sekaseka seemo sa mabala ditsela ga mmogo le dipatela jalo jalo. A re utlwe Tshepo ke hemile. Ngwaga o fetileng lekgotla la BA le ne la tsaya tshwetso ya go ikopela go tshegetsa dikgaisano tsa World Athletics Relay tse re Thetso a supileng fa di ka nna le seabe mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe leno. Botswana has been doing very well in terms of athletics. Maybe le rata go dirisa athletics a way of diversifying our economy through what is called sports tourism. Even back in the days, 2017, we had a very strong team in the computer the World Racing. Just recently, last year, we talked about the World Racing in Bahamas. So, in terms of how you prepare for the World Race, thata go tsa go sokodisa thata go na le ha o banketsa championship ka re championship tsa malatsi a malele. Mothusa moeteledi pele yo o tsweletsa tlhalosa gore fa e sale ba isa ikopelo ya bone ya go tshegetsa kgaisano e ngogola ba ntse ba tabule le papa go netefatsa fa tsotlhe tse di tlhokegang di aperitshiam. Gompieno ka dibana se ka so bona kamera national stadium ya Dikgang, which is very good. Ibile go it's a plus factor kana ha o bua ka stadium se Dikgang go a le ra ba rateng ya ba sentse lentsho e tla ba di 2026 be ra ba tla sentse lentsha mo le gore e tla thusa ba tae gore ba kgone gore ba ntshine go tse di bohe go thata. Mme we are looking also at the facility MOUB as one of the facilities ka dirisang ele the warm up area. Mme gape go na le mo teng ke one the BNSC land master plan ele gore ba iketse gore mabala a gafi a tshwana le softball bo netball a kgone ra sutisiwa so to kgone go gua the warm up track e gaufi gone fo. So these are some of the things gore re ntse di lebile gone gore go re bangetse go host this event of magnitude. Thetso o tlhalose fa lekoko leo le ya go itebaganya le dilo di le mmalwa di akaretsa mabala ditsela le tse dingwe. Delegation is coming ka di 23 a to ka 21 rather 21 ka la botlhano wa bo bikile tla ba bua ka Sondag ba tlo go lebelela the stadium University Redirisa, the warm up area, the health facilities, the accommodation facilities gone gore di hotel tsena di na le bokgoni bo kana ka eng spatela jalo ka tshoka tselentseng yang the roads accessibility to the stadium di tsongwa di batla ba di lebelela mme re dimela gore ka ntse re tshwana tse le bone even maabane le tsena le meeting le bone ba setsa ba rometse document tse re file e be re ka di 21 gona ba goroge ke be re tare ba nela ya re romela electronically be re tare ba hengwe ka le bogo e tare hantse ba dira ba dirisa ile gone go checka gore mme a se re se kwadileng a ke sone se leng gore ba se bana mo pampiri. Dikgaisano tseo tsa World Athletics Relays di solofetse go tshegetsa ngwaga o tla mme lekgotla la BA le tla netefatsa gore le atlegile mo ikopelong ya lone ka kgwedi ya Moranang e le malatsi a 24. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. Me ke ba lebile Ramontsho a re setlhopha sa bone se sešwa sa Gantsi Athletics se simolotse ikatiso mme maikaelelo a magolo a bone e le go ntsha bana ba ba feditseng dikolo mo mebileng ka go ba ngokela mo mabelong ka ditalente tsa bone. A re utlwele se go mokwaisi kapego. Motlhami wa setlhopha se e bile le mokatisi wa sone ke ba lebile Ramontsho a re maikaelelo a bone ke go godisa talente ya mabelo segolobogolo ya bana ba ba sa tlholeng ba tsena sekolo ka ebile go ka thusa go bantsha mo mekgwatlheng. Ramontsho o tsweletse ka gore ba na le dikgwedi tse 4 ba ntse ba ikatisa mme mo sebakeng seno go a nametsa ka jaana ba tabogile bone ba tla ditekeletsong fa ka dipalo tse di rileng. Bana ba ke ba kgobokantse yana ka lorato la sports hela gore ne ke bona ba le home konte hela ko ba sa dire sepe go sena sepe se ile gore se ka ba thusa ka gore santse re simolla ke na le bana ba le 38 mme ke santse ke le mo Gantsi hela response ya bone ka ke bana ke a ba
totoetsa ka re bata ka go tšhentšhana bangwe ka moso go ta group ye ka moso go ta group ye but for sure ke na le 20 e le gore is consistent e nna eta almost every week. Mokatisi a re kgwetlho e tona e ba lebaneng le yone ke le tlhoko le ditsompelo ka jalo a itela mo bagwebing ba ba mo kgaolong ya gantsi go thusa setlhopha. Tota gompieno ga nka ka rena le sponsora ke thuswa ke molaodi le council secretary and thanks to Tau Grading, our first trip the sponsor le ke Tau Grading boroko and the meals ya bana. Tota se se tlhokang thata ke di-spike kana bana ba taboga ka di-spike yaanong malo bakolo ba tse ba ne ba thomola pele bangwe ba taboga ka dikausu even though go sa ba gogela ko morago bone they need them ka gore ba tshwane le bana ba bangwe and have that confidence. Setlhopha se se iketse mo gare ga beke mo tshokologong ko sekolong se segolwane sa gantsi mme batabogi ba ba nang le keletso ba letlelesega go tla go iteka lesego mokwaisi BTV Sports gantsi. Mwanamisa Mafoko wa setlhopha sa setšhaba sa fencing Thabile Pilane a re lentswa ba ise ba kgone go bona ba rotloetse setlhopha sa bone se tsweletse sentle mo ikatisong ya go phadisanya kwa dikgaisanong tsa metshameko ya fencing tse di tla tshwarang kwa lefatsheng la Angola. Pego ka go rata moeng. Pilane o supile fa kgaisano e tla kgaogangwa ka dikarolo di le pedi e leng tsa cadet le junior. A re karolo ya junior e tla tsenelelwa ke le bone Mosenyi le re Thabile Mabaka yo mo maemong a ntlha mo karolong eo ebile a le mo go ya ntlha le mo go yone ya cadet. Katsole Sajane yo e leng ene mosetsana fela mo maemong a cadet o tla tsenelela kgaisano mo karolong eo ya cadet. Tsa ba tsamang gona na rena le di junior ba ile gore ba from the ages tsa go tlasa ga 18 go tlasa ga dingwaga tsa 18 and then rena le di cadet ba ile gore ke ba go tlasa ga dingwaga tsa 15. Thabile a re setlhopha se ntse se le mo ikatisong e mashetla mme ebile a dumela fa setlhopha se tla dira sentle ka se sa bolo go simolola go ipaakanyetsa dikgaisano tse. Mwanamisa Mafoko yo o tsweletsa re le fa bana le kgwetlho ya tlhaelo ya madi kgaisano e tla fa batshameki ba bone sebaka sa go dira botoka ga mmogo le go tokafatsa dintlha tsa bone. Re le ka go ipankanya ka gore tota ke step by step tsatsi di ka letsatsi hela gore re bone gore bana ba trainer bana ba leng gore ba kgona go kopana cause go botlhokwa gore ga le gore ke team yang go tsamaya ba kgona go ba train as a team ba kgona go tsamaya as a team gore ga ba tsena kwa le bone ba nne as a team ba kgona go motivate ana le bone gore ba pushane ba kgona go gore ke ba le bone ba jele sentle as a team so re le ka go bona gore ba trainer as many days as possible gore le bone ba kgona go tlwaela kgona go dira tsatsi le letsatsi and also le gona ga ba tsamaya rena re ba encourage rena mongwe a rona o na le a tsamaya le bona gore ga ba tsena kwana ba ska ba wara ka sepe se sengwe gape e le hela go compete. Pilane o editse ka gore o na le tshepo e ntsi ya gore setlhopha se tla dira sentle ebile a baeletsa katlego. Le gona na se nka se bua ke gore re le ka gore re ba phusha gore ba kgone go performa to the best of their abilities lone kana pressure lone kgone go tla gore nya re batla medal kana tsore ga go sena medal sponsor sa tlhole se re hamadi no encourage our athletes gone gore go there perform to the best of our bokgoni ba go botlhe bo ka bokgonang ha o bona medal that is an extra but wena ha o itse re ile go o file gotlhe mo na leng gone then that's definitely what is re ba pushang gore ba kgone go dira. Kgaisano ya Junior African Championship e tla simolola mopitlo a rogwa mme tle bokhutlong mopitlo a supa go rata moeng BTV Sport Gaborone. Go rata moeng a di tlisa go bokhutlong a jwa dikgang tsa rona tsa oura ya bosupa mo mosong wetso ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.